mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te inzain chi bai ule August ni som ni le pariat pathian ni ania dama in om theu kan be se Ukraine ram chim lama om Europe khomuala nuclear manga kol phe thapek chuan mun pui bermai Zaporizhia nuclear plant chu kan hnung ninga ni khan Russian missile na de na wangin power hruite achak pheng phung maya nuclear radioactive apu chuak leanga thinarap thak taka thleng le palang ti hlawen July muna thok tu te po iodine damdoi mumpek an ni hlom mase van nei thak takin zirtop ni khan Zaporizhia atangin power hrui thata ka thlun zom fel ani le ta ti Energoatom Ukraine Nuclear Energy Company chuan a soi he power plant hi March thalam khan Russian hovin an thunun to a Russian enkol na nuaya Ukraine engineer ten an vilveng tarengani ral be na mun poimoa a omta ka wangin kan hnung khan missile rocket ten an deng ta thina chutia ka ani tak fo wangin President Zelensky phei chuan radioactive thazam hlo omlaka inven a harsa ang ti in alo sei to hiala French President Emmanuel Macron point Indona civilian tenan man nuclear power te hi ral thuam anghrima man mai turani lo ti in zirtop ni khana soya White House lampoin helai mun hi war free zone anga ngai turin Indona be tu te an cha hial to bok Zaporizhia nuclear plant hi IAEA lamin an enfia don ta ni in Ukraine foreign minister chuan soya naktu kar thar lama khichuan palai te an kal mayarin om Russia point hetia IAEA lamin an enfia hi rem ati thova mase no war zone anga da asipaite mun danga in son tirero adu lo bur mayani Zaporizhia nuclear plant ka chungchang hi Ukraine le Russia lam hian anin pu ton ve Russian defense lam chuan Ukraine lamin ral thuam lenin voithum an kap to a tin ral thuam lian musom pasari lai mu ani antia Ukraine a hian sangkhat zakwa somriat le paruk kum khan Chernobyl nuclear plant alo puak to a radioactive na satak an lo tuar to ani chotiang chu thlen lo sham a be seyom hle mai heti lai hian nuclear ral thuam ti tlem dan tura poimo tak mai even in a ruah man clear ho na chu Russia chuna ban santa Solkar lizet even malak dan tur clear ho na an nei na Russia in Ukraine runa Europe khomuala nuclear plant lian ber alak sak hian nuclear hlo omna ati zual leni ti atel tat maya chu Russia chuana ei thei telo ani deu ber mai Russian Foreign Department noya ral thuam le nuclear lam buai pui tu pakhat chuan tuntuma iwanin kai hroina asiam thlir ho na hun nunga andin mun soyen van doi thak takin hanin rem tlan na kan nei thei mai ri talo ati he draft phek som thum le paruka cha nuclear ti tlem dan tu ruah man na hi Russia chau nilovin sarkar dang point an ngai nat fak lo thu a soi boka nuclear omlo na khove lemo tun aya apun zel lo na malak na emo atana ruah man na hi membaram tinten kan pom tlan ngai thilani atibok pom tlan lo chuan omzenei lo ati na ani bermai ome engle khole khovel hi achunga cheng mi hring te hian kan lati chengei don nenalang nuclear kherlova po kan climate chiat zia te hi am makani Europe rama khuwa a khen lion Pakistan lama chuan tuilian rap thak a ommeka chutiang chuan kan khovel bo ruak hian mule malpo nei theitalo khovel sikle sadang lamna salutuk ti kiam nan sarkar lian rang hi an tan ruala man lak ho angai te nen indo dan zirin an man hlel em ringot zoka kan chen na khovel hi bible in soyang khan mei hal hun a nai to poni mai thei kole chulam chu daila Myanmar chanchin langsar zual khanan soi chun zomange Sagaing region chun hla khopuya August ni somni le paruk khan sipaiten an mana an tha tak
Islam sa khozui tu pa fani ruang charania anni pa fa hi okas ni somni le panga khan PDF training na antel ti in mino hlana sipai pariat velin zandar som vel khan an mana atuk okas ni somni le paruk khan aruang charani le tamayani apoi thei khop mai tin okas ni somni le paruk thau khan kani township mongyua le yachi inkar kong puya sipai sual ten PDF mi pangan that nia soyani boka civil mian tha tak te hi hei ai hian an tam mai thei bok Sagaing region chun hla township pa kung se khua a ogas ni somni le panga khan sipai za le somriat velan luta zan khat an riaka ti chuan ogas ni somni le paruk jing lama khua an hala in somnga le pakua an halral ni in an soi Buddhist pui thiam te chen na lama bike le ei in an da te po an hal sak vek bok khochung an lu do na an man tak kung se khomi mi pakhat le khodang mi pahni po khua an chua sanin an hruai ta zel ni in an soi bokani kung se khua hi in zathum vel omna ania sipayan lu ma sakhan in sari vel an lo hal to tin chun hla township tho eng chi khua in zani vel omna chu ogas ni somni le pariat tukin dariat vel khan tatma som kwa le pakua na hnuaya khamaya zale som pathum na sipai ten an hal le a in zale som ni vel chu akang vek to nia soyani khomi ten an soidan chuan chun hla township a hian minong hlana sipai khamaya zale som pathum na sipai zale som nga vel hi thuang thuma in thenin an veivak de urengani mani okas ni somni le pathum zandar som pakhat vela ti chin kung khua thlona ka ani tum khan nu naw pai mek pakhat telin civilian mi palian thi ti voin khan an soibok data for Myanmar lamin an chin chia dan chuan kan hnung ogas ni somni le panga thleng khan sipain in an hal zong zong hi in sing ni le zale somnga le pathuma tling to Sagaing region a hian chen in sing ni chuang halral to ni in hal tam na ber region ania Sagaing dota makui region hi in hal tam ber na ani chen in sanga le zali le som pariat hal kan ani to chin state a in sang khat le zali le som sari le pali halral ni to in halral tam ber na state pathum na ani kachin lama te karen ni sian state chimlam paku le tanin tari Mandalay region at hingtlang lama po in halatam view may bok heng civil mi te chen na in hal hi an hal laye mo an hal nu an chet dan rong tak tak te mo video evidence thatak tak manga soi ani thin lain sipai lamero chuan in an hal ngai lo thu an lo soi ve zel bok Makui region kanko township pa mau yuwa khua chu ogas ni somni le pariat tukin khan min ong hlana sipai ten an hal le bok khomi pani manin an that zui bok mau yuwa khua a hian ogas ni somni le pasari nimin khan an luta tukin khan khua halin chen na in somni le pali le pan hnan an ti mai riak an chin tin sang thum vel akang ral vekani mau yuwa hi in zariat vel omna ni in voin khan khochunga YDF 1st Battalion 2nd 3rd le 4th Battalion te an chevel mek boka mi puyero an tlandar na sa hle ogas ni somni le pasari nimin khan kanko township pa the hlo khuwa halani to boka chen in som pali kang ralin bike som hal chiatani to manilam khan the hlo khotlak lama in dona chuaka chumi nu ogas ni somni le paruk khan sipai te chu the hlo khuwa an lutani tin makui region miang township pa weitong kho hal tu te kha khuwa an chua san nu ogas ni somni le pasari nimin chomadar som vel khan God of Miang People's Defense Force tenan kap darkar khat velanin kapa sipai thian omnul ni in PDF lam chuan an soi Mandalay khopui chianmya ta se lama sipai hne na mi report ching niangai ni ong an ti chu August ni khan tha ni in Michael Chomint an ti in
leiba chungchang chuan lama manga atha nia soyani nikum zun ni somni le pahnia Mandalay khopui chianmia ta se thun tung venga apex border house an hup tum PDF mi pali le civilian pali an thia PDF medang paruk manan ni tum khan neni ong hian report alo pe nia soyani chumi nawa ong pin le police te ne na tang kopin mi puiri krap na atang kai hle nia soyani bok okas ni khat khan neni ong chu sipai ten hruain atuk okas ni ni khan Amarapura lama Melbourne zathum le somruk le pali na lama aruang charani rengun khopui chimlam Kwenchian kung township Troku police station bula okas ni somni le pasari nimintuk dariat le chan vevel khan minong hlana sipai te chuan na motor beyania motor po chenwala sipai le an lam tang thian omnual tin hlaing ta ya township kasin venga venglal office po nimintuk dar nga vel khan MUPDF ten tual cher bom le silai te ne nan beya thile hliam chan chinero an soi chiang talo North Okalapa township venglal office pakhat po okas ni somni le paruk zan dar kuwa khan Union Myanmar Civil Defense UMCD ten remote control bom manginan beya mi palian thiani rengun khopui dala township police station lama okas ni somni le pariat tukin dar kuwa vel khan bom apuak vele boka nizandar ni vel khan east dagon lama apuak to bok voin chomadar som pakhat vel khan mayan kong township uba khan road lama bom puak lo pahni muani wangin sipai lamin kongan pinga anti puak le talolo ne karen ni state a hian sipain thune na an chelek kum khat le tharuk chung hian sipai horal thuam le na wangin civilian mi somli chuang an thito medang somruk chuang in hliam an tuar to bok ni in karen ni human rights group chuan an soi anda ta hi nikum sang ni le som ni le pakhat me kha a dimosu township kongta khuwa ral thuam liana adden awanga civilian mi palian thi atanga an chiar tan khani minong hlana sipai te hian ral thuam lian han ka chhuwa chin te hi an hrat hle maya dimosu chhuwa lama thingtlang kho pakhata refugee camp lama te po kan hnung July kha tang khan tun thleng hian akha tokin sipai te hian ral thuam lian an kap thin ni in an soya tin thunei na pong lak sang ni le som ni le pakhat April kha tanga voin thlengin mani in le lo tlan san hi mi noi ni le sing khat le sang ni lion om to ni nan soi bok Karen ni National Defense Force KNDF 2nd Battalion te chet latna loiko zone lama civil thuam in bela spy na thok khala ya wana sipai pakhat manania thun zo fia nuwa spy a thok ngei ti fin fia ni in Karen ni state police te hna an tlan Karen state KNU Brigade 5 Ramchan Kotuli Ramchung Mudro Phabun district lama hian minong hlana sipai ten ral thuam lian an kap de ureng mai boka civil mi ten an tuar hle okas ni somni le pasari zandar sari vel khan butu township mekalo khwa chen na in pakhat chu ral thuam lian in a deng fuwa kum somnga le paruk mi nu pakhat boralin mi pa pakhatin hliama tuar ti nimin pia khan an soya hei hi phabun le kama mong in kara BGF sangkhat le som palina battalion teral thuam lian ka chhuwa ni om takani okas ni somni le panga khan KNU Brigade 5 le Brigade 2 ram in kara luto township phala khulama KNLA Brigade 5 tele minong hlana sipai te anin ka pa minong hlana sipai pasari thi in midang pakwa in hliaman tuar ni in KNU lam chuan an soi Tanin Tari region make township om tuba yaza midang tranpui tu pola thok thin kuthun thun tap hiu tian kau chu okas ni somni zandar kuwa vel khan sipai motorin asuhlum tin me khopuya po okas ni somni le palizan khan an na thok ho bai pathuma in phur te chu sipai nan ka pa mi pani an kap hlum to bok dawei township wa kung khuwa chu okas ni somni le paruk khan ral thuam le na ka ania
sipaiten civil mi te thil an lana sa hle boka okas ni somni le paruk jing lamdar thum le chan ve ve la tang khan ral thuam lian kap chungin sipaiten khuwa an luta khomi te chu hlavin an tlan na sa a ti chuan khuwa an rokta ani ber Rakhine State Maru Township lekka khuwa le auta kan kho inkara voin tlai dar li ve la tang khan nam sipaite le minong hlana sipaite anin kap le a chanchin ngai chan me kani khovela pol sang MOGE sipai sumnar ti cha saktura President Biden ne na ngen na an siam nuwa US Senate member mi panga te chuan MOGE sanction turin le Myanmaram chiat na tura Russia malak na kalzel ti top sak turin pu Biden ne na le khan ziak vele okas ni somni le panga khan US Sarkar Finance Minister Janet Yellen Foreign Minister Anthony J. Blinken te hena Senate member Heng Jeffrey A. Merkley te Cory A. Booker Dianne Feinstein Edward J. Markey le Gary C. Peterson le khan ziak vele ni an le kha chuan tun makum ngaliam ta sang ni le som pasaria tuna sipai council ni ta Myanmar sipai te hian sual rap thak tak Rohingya nam suat na anga ngai thei poyan khoya sang ni le som ni le pakhat February ni khata mi pui thu nei na chu sak le in civilian mi sing ni chuang an thatto ton nai khan democratic activist mi palian khai hlum le boka tun thleng hian sipai council hi rem lovin an la vok lal len mai le ngala international law kal zong takin an la khosa chhozelani ti an soya international level a US hi hruai tu din muna adina wangin tuna Myanmar harsat na sutkian sakvat hi ati turani chu wangin tun thlenga sipai sumnar la om reng mai MOGE hi a sanction nge turani MOGE ti top thua hian athurwal pui sarkar dangtenen man la ho turani ya ten Russia ne na anin kar po hi ti top sakangaya ni antibok an soizel na chuan chutianga MOGE an threm chuan tuna sipai sum mu thin US dollar billion tel hi alo top to ang MOGE atanga suman mu hi ramdang atanga suman mu thin zong atanga aza vela ya ni a chuwangin ti top ani chuan anral thuam leile thlona lei po hi an harsat pha ve ngei don ani chutianga man la khuna mipui mimir te sum mu na tur dan cha saklo zongin gas lai chua na tong pokhar sakrup lam nilovin sipai council in suman don lo dan tur lam ngai tua man lak angai tur thuan soibok Russian Foreign Minister Myanmar amazin hian sipai council an thlop na alan tira hetiang hian Russia hian sipai council thu nei tu tele chutiang lam chi ram tina athlop thina wangin US mai pa ka athurwal puite economy ti chiata tum reng boka Myanmar ma po an mi puite suat na tur ral thuam a hral hem mai ani Russia malak na thalo taka wangin Syria rama po hian thilung chiat thak tak mu an lo ni to a chutiang tho chu Myanmar rama po a chet du dan ani Russia in Myanmar ne na ral thuam a thon bel zelte sipai nun rong te ta na partner thatak ani chhomek le Myanmar mi puite thona manga be ani chhozel te hi US hian a en liam mai a hun to lova Russia hi diplomacy emo sumpai zong emo a malak dan ati top sak hi a hun ta khop mai an tiani hetianga US lampoin MOGE sanction atum chho me ka wangle ramchung muntin maya buaina azwal kai chhotak zelawang hian dollar thleng ret asang chakleya voin lam phai kha chuan dollar khatle Myanmar chiat cheng sang thum le zali a in hen nia soyani sipai council noya central bank in dollar thleng ret abituk hi tidang lam turin UMF CCI lam chuan rot na an thlena sipai lam point tun ma dollar cheng khata Myanmar chiat cheng sang ni le za anti kha sang ni le zanga emo sang ni le zasari emo a siam thatan tum ta ni in ti a om ramchung mamo nilutuk lemlo thil then khatlak lu khapa thon chualam uar tur te in le tuna sipain sum don na hle patanga 35% Myanmar chiata chantir kher turati te pokha siam danglam antum mek nia soyani
nimen pia okas ni somni le parukhan ramchung mun sang sanga min ong lana sipai somli le parukan thi ni in khitit media chuan reporta okas ni somni le pasari nimen khan sipai somlian thi ni na soibok ataka hetiang chia hi ni em tiero kan soi mai thailo anti ole khati zong kha tun tuma Myanmar chanchin langsar zual kan anti chhuat thei chuni a ngai khatu zong zong te in za chunga kan lo me